Ultrazvuk je danas široko primenjena dijagnostička metoda. Prvo zbog toga što je jeftin, što je bezopasan, što je lako primenjiv i što znači daje vam puno informacija sa kojima možete da budete sa sigurnošću da postavite jednu pravu dijagnozu. U suštini, kada govorimo o ishemijskoj bolesti srca, znači ono što najviše može da nam pokaže ultrazvuk jesu promene koje se dešavaju na srčanom mišiću, odnosno oštećenja, kolika su oštećenja srčanog mišića sa zahvaćenim suženjem i stenozom arterije koja ishranjuje taj predeo. Na taj način dolazi do remodelovanja srčanog mišića ili do promena koje su vezane za njegovu funkciju. Sve te promene se u medicini označavaju kao hipokinezija, akinezija ili diskinezija. Hipokinezija je smanjena pokretljivost srčanog mišića i obično su to pokreti koji pokazuju da je došlo do oštećenja, ali opet da nije taj ožiljak tako jako izražen i oštećenje srčanog mišića tako veliko. Akinezija je potpuna nesposobnost kontrakcije dela srca koji je oštećen infarktom miokarda. Dok je diskinezija predstavlja paradoksalne pokrete, ne dolazi do kontrakcije, nego dolazi do širenja. On obično ukazuje na neke promene koje su vezane na taj način da dolazi do aneurizmatskih proširenja ili spojave i samih aneurizmi. Ovaj ultrazvučna primjena je, znači, pored toga što može da bude odmah primenjiv kad se dešava, znači, u samom akutnom infarktu miokarda, da pokaže kolika je oštećenje srčanog mišića, da pokaže eventualne komplikacije, ona služi za dijagnostiku ranih komplikacija koje se dešavaju. Počev, znači, od stvaranja tromba u jednom delu komore, pa onda do rupture kada dolazi do pucanja valvula ili onih papilarnih mišića, tako da do izliva perikarda i eksudata koji se dešavaju u srčanom mišiću. Pored toga, primjena ultrazvuka nam pokazuje kakva je snaga preostalog srčanog mišića. Na osnovu toga se često odlučuje kakva će da bude terapija. Primjena ultrazvuka je našla široku primjenu od same bolesničke postelje, pa sve do onog trenutka kada on počne da dolazi posle izlečenja ili praćenja u redovnim kardiološkim kontrolama. Takođe, pokazuje nekada i faktore rizika koji mogu dovesti, na primjer, septirani, zadebljeni, kada ukazuje da je taj srčani mišić već bio dugo izložen visokoj hipertenziji. Sam ultrazvuk je, znači, pored toga što je jeftina i primenjiva metoda, on jako zavisi od toga koji ga ispitivač radi i koliko je neko vešt u tumačenju nalaza ultrazvuka. Sada uglavnom se masovno šire škole učenja ultrazvuka, tako da je ultrazvuk zaista jedno nezamenljivo sredstvo u kardiologiji za dijagnostiku